Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an play phi barwa kini kilong ki khubor bam ta kasngi ki bor plate ke jila Meghalaya kila kemi ki katu kat nengut ki brio ki bla penwet bat persha ye ka jingya jong ki kali Assam tourist ki bla let shi ki jaka jong okai pthei ha ka jila kani ka jingjia kla ja ki benta jong ka surok shilong sora bat hamau lenong ki bade ki jaka bakrau tam ki badan ki nong wan jong okai na ki tulong khubor na district administration reboiling ba uba Andrew Merthong Magister ublalet bantuklar ye ketika kambar kinong nya kali Tourist Assam Association banweng no mardor ye ke jingpen pai kelai ke kali Meghalaya ki batmu banet jinglet Guwahati kadbana kalian kinong yelam tourist taxi Assam driver ki yathu omdei maki ki bapenthot ye kinong Meghalaya ndoi maki ki driver all Meghalaya Khasi Tourist Taxi Association ki bapendik ye ki kali Assam ki blet jaka jngo kai prathei ha Meghalaya na kalian ki all Meghalaya Khasi Tourist Taxi Association kala ong ka jingkhang ye ki kali Assam dei ha ki jaka jngo kai prathei bannum sha hajla kadai tang ka jingelam bakla Hagaju kapor kinong yalam ka AMTTA ka penna bala wengno ya ka jinge ki hadin baka Deputy Commissioner East Khas Hills kala khot yakran ka kum ka jingtip bala yo kinong penwet kila te lakam da ka bakhang nanti ki kali Tourist Assam bat ban pensange e kinong wan jngo kai hadin baka jinge linti kala penthut ki pulit kila rong marmar ban pelong ka jingtokin la pentip bai kinong penwet la pengat haki kendon an kum ka Indian Penal Code IPC 341 wrongful restraint 147 rioting but 149 unlawful assembly. Superintendent of Police ke East Khas Hills ula ong bakamde setia kurkom kabadai ban pau jing persya da ka bapumit ekipai ba banawan jengokai kajela jungi ka syania pha ka kam jengokai ke thei kumta omna bansha lulu ka bapumit e jingat bed ong OSP Nalor kata ki Bor Singsar district kila kentu ekipai ba kenyarap ban kene e ka jingat bed jungi kali tourist nang baga buram ka jela baga yo kon na ka ta nong sing nong kan bu nong di ka sarkar jela klap naru baga dan ka jing khat an thau ko wi special tax force STF ban kerpang ya ki jaka jmo kai perthei ati bor balong gi bakenja bare kisni ISR nang ban khanglat ya tinuk nu gi jing tinuk nu gi kiken ka jing khat ki jongka administration na kaliang jongka Deputy Commissioner Office de menta ka sini lawan hanye lawan mani kendu wat ala dang dang don ada ka jingi per jingi ki na ustad de haka jingwan meeting menta ka sini tu nila pesau ye ka ti demand suni bokher nila pesau bat nakalian jo administration ru la ai ka assurance ba nyerap ye ngi kendon ka di bani de sakawai ru ba la ong ba call off shay kanika ya kanika indefinite strike jingi nakaliang jengi ro nila munjur ya kata indefinite strike amar ba hakasmi ba ga nakaliang jong ka home ministry jong ka state ka home ministry ada pat transport tourism department but ngakray nakaliang jong CM office ro nya shong meeting la si ba te takada nya call off siya kani menta kasni hadus ni ba te hadin jong ka tangin siya pet ma kanu ka jingmi jong ka meeting ni dia nak mentah kesini tingin long pengin minyak nak kata kalinti pengin call off siya ya ka strategi hadu sini ba yang telah ada yang keren bagi ministry di bokher di balapat tak ki jongi hi kani ka jengi ki jongi ka ka baja long banginum punta mo bangikam create kata law and order problem ni itu nakaliang jongi ro ila patai syai bala dapat yang kini ki RC license ro kalalong ba ngikam kata iki kali ngikam kata iki passenger ngikam kata ino kalong betang ka sami di lingkrap ni kita plat siki babangin pensautu siki panba barokai te ngakran halor kata hi te nakaliang juki ru bilang bang misau tenat ni kata ka jingi ki ru bakalong non violent kanong non violent bat kamdon kanu ka jingi ka jing plumar ne kanu nakaliang jingi bat kani barokai ka baja kadi kalingba ka baja sa Assam no kadi tang na ba dan barak khubor bakla ya kata ka jing sam pamphlet jingi dia lingba kata mo haka pertai social media kamenta lingba tang iway clip ru ibaret kapoi masih sudah kumwe ka jingmut kadai da kumwe andrai ka masih sipai ba pat kira da kumwe dia tang nakata ka misunderstanding dia kalabi kata sipo Assam dia wat mangi pindapat mangi ru ngi kamkhang kali Assam benwan sini wat iki private ru andrai nakaliang jengki station room la alet ta yangi te nakaliang jingi tingi kamdan kum kata na do ni kom ni yang one support tang ba sange no hapo spot si kumbang ilapan ni ka demand sa po pasar ka
nadu mesyuah tinggi ngilek ya kata hi ngi kampen pai ki kali ba kinong pang ne ki private ne ki passenger si ero mak ngila ngi sya pe penwan wat mentaru da filik pe haman pistan kidang ya tap hi ki kali asam ki badan sini kidang ya tap mak te kani baro khoi kadai tak misunderstanding jongno barak khubor babakla kasapoi syadu kani lamar balai kani kamdai kajingi ki apreng jongi bajong asam kani kadai kajingi ki jongi bat sarkar Meghalaya administration ni kalau orang bakal administration ni kan ya keren bagi counterparts namar balai kan ni kalau ada state versus state issue komite issue kita ki association ni namar ba kat kun gajing di majing kai hab lang bekas state jadi kalau along di state versus state so kan ni kan mentah mah bila ada segini ki ba ai juga PIL ni jadi kan ni komite keren mentah meneh teru bakal along in favor of ours namar ba limba kan ni ke iba ka kampat pau pai ba na du misyama kita ki agreement ne ki bro khoi du te kala kan sapa mentah bat ngatrai ka court ka seri ru ka high court ru kan singap lang ki jing jongi te ngi ru na kata kada hi ni ong ba bagi nakaliang jo administration ru kila ong ba la si baar kan dan ta meeting apreng jo ka tourism transport but home department but UCM tena lamar balai nadu mesyang ya syang bet tang baka tourism department bat ni department bayar sno al bayar tengko lang te lese hakani kasni baar kasami kanu ka solution na menta kita ka kini ki demands yang dipero alor kani ka jing ki jongi ni kani ka jing ki jongi ka e ka baja long bangin entah mau bangin create kata kalau ada problem ni tena kalian jongi ro ila patai syai wala dapat kini ki RC license ni kalau long ba ni kam kata kali ni kam kata passenger ni kam kata no kalau tang ka jiksan ki gram ni tam flexibility babangin pensautu saya kita ba berapa te ni akran halo kata hi te kalian jeki ru bilang baik so tena kita ka jeki ru kalau non violent kanong non violent ba kamdan kanu ka jing lumar ne kanu kalian jeki but kani baro khoi ka baja ka di kaling ba ka baja si asam no ka di tang na ka ba dan barak khubor bakla ya kata ka jing sampang plat jungi dia lingba jik kata mah haka pertai social media kata lingba tang iway clip ru ibaret kapoi message da kumoi ka jingmut tadi da kumoi mereka message di ba tidak da kumoi dia tang nak kata ka misunderstanding dia kalami kata sebuah asam dia wat mangi dapat mangi ru ngam khang kali asam menwan sini wat iki private ru ndai nakaliang jengki station bila le kita ini nakaliang jengi tingi kamdan kung kata na do ni kop ni yang one support apa sange na hapo spots kung bangila pa ni ka demands na ko pasalta na do muswa tingi ngile ya kata ni kampan pai di kali ba tinong pang ne ki private na ki passenger si ero ba ngila ni sya be perwan wat mentaru da filik pe haman istan kidang etap hi di kali asam ki badan sini kidang etap ma kani baro khoi kadai tak misunderstanding jongno barak khubor babakla kasapoi syadu kani lamar balai kani kamdai kajingi ki apreng jongi bajong asam kani kadai kajingi ki jongi bat sarkar Meghalaya te hampir laidan am kajingi klang sutu bagi banasa dah maka jingwan jongi mentah singi baka jingkhot keti jengka administration na kaliang jengka deputy commissioner office te mentah singi ngilawan bagi kendo wadala dan dan ada kajingi kajingi ki mena staff haka jingwan meeting mentah sini ru nilap snow ya di demand sing di compare nilap snow but nakalian jo administration ru la ai kata assurance ba nyerap ini kita dekat ini dia sakaway ru ba la on ba call off sai kenika indefinite strike ini dia nakalian jungi ru nila munjur ya kata indefinite strike amar ba haksni ba ka nakaliang jengka home ministry jengka state home ministry antara transport tourism department but ngakrai nakaliang jengsi yang office lu ni shop meeting lah sibaan te takada min ya call off saya kani ta kasini hadu sibaan te hadir jeng tang si efek mah kanu ka jingmi jengka meeting te nakat mentah kasini tingin long pengin minyak kata kaliti pengin call off saya ya ka strike jengi hadu sibaan kalau ada kentren bagi ministry di bagian di berangkat
মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আৰু অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কি হৈছে শুনাটো দৰকাৰ আপোনালোকে চাইলেণ্ট হওক 10 মিনিট চাইলেণ্ট হওক আৰু আপোনালোকে শুনক আপোনালোকৰ অধিকাৰ আছে কি হোৱা জানা আপোনালোকে হয়তো আমাৰ সকলোতকৈ চিনিয়ৰ ৰবীন দত্ত ছাৰে গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক বুজাই ক'ব হেল্ল'